Hano turi kumwe n'umugabo witwa Iradukunda Elisa. Elisa, mwiriwe neza? Mwiriwe munyamakuru. Hano turi mu Cyizere TV Rwanda. Cyizere TV Rwanda ni televiziyo ikora ibishoboka byose kugira ngo yerekane cyangwa se igaragaze uko Abanyarwanda bagomba kubaho mu bumwe no mu bwiyunge, mu kubaho muri demokarasi. Ibintu byose muri televiziyo yacu turabikora. Kano kanya rero twagusuye tugusanga wicaye ahangaha mu Cyizere. Elisa, Karame munyamakuru. tugiye kuganira kuva mu gutangira kwiyamamaza cyangwa se muri kampeni za mbere zaranze mu kwiyamamaza k'umukandida wacu watsinze ejo akaba yarahiye kuyobora igihugu. Rero munyamakuru, je ntabwo natangiye icyo gihe nyakubahwa perezida n'amarangamutima nuko mukunda n'icyizere rero mufitiye. Yego. Twatangiriye kuri 2017. 2017 nyakubahwa perezida wa Repubulika hari imihigo yaraduhigiye. Yego. Ari nayo mpamvu nakoze ino kalendari mu rwego rw'abantu twafatanyije dutera inkunga n'Icyizere TV. Perezida nyakubahwa Repubulika yarasezeraniye abaturage yuko 2017 2020 Yego. azageza ku baturage uburezi bw'ibanze kuri bose. Uburezi bw'imyaka 12. Urabona uburezi 2018 Yego. yatanze computer ku bana ba primaire n'abana ba secondaire. Bivuga ngo uburezi kuri bose Kageze. udaheza. 2019 nyakubahwa perezida wa Repubulika yari yarasezeraniye abaturage ko azabagezaho ubuvuzi kuri bose mu gihugu hose. Mu gihugu hose urabona ibi ni ibitaro bya Nyarugenge byubatswe mu rwego rw'igihugu. Ibi ni ibitaro byashira mu karere ka Nyabihu. Yego. Iyi ni mituweli ku baturage kuri bose. Abaturage kuri bose 2019 nta kintu babe kumwishuza yera bibahaye. Yego. 2020 yari yarasezeraniye abaturage ko azabagezaho ibigo byo kwizigamira ari byo sako. Kaza mu ahantu hose mu mirenge bizaba byarahageze. Byabaye muri 2019 kugeza muri 2020. Yego, ya muri manda ye, uhereye muri manda ye guhera 2017. Ruvuga ngo sako yarasohotse 2019 niho twari tumaze tugeze. Ibyo byose niho byabaye biragaragara tubibona. Ahangaha sako zimaze kugera ku baturage kuri bose, ubukungu kuri bose. Urabona ni ngubu ubukungu kuri bose budaheza, butifatira ku bandi bantu. Twaragiye abwira abaturage avuga ati zarinda inkingi imbibi z'igihugu cy'u Rwanda. Imbibi z'u Rwanda niyo abanyarwanda b'abakobwa bapasinze ari benshi, na polisi zirapasinga. Urababona nuvuga ngo umutekano kuki kuri bose. Kuri bose. Sawa. Yaragiye agera kuri 2021. 2021 yarasezeraniye abaturage ko azabaho azabaho iterambere ry'ubuhinzi, azabagezaho ivomero Nyagatare. Abantu baravomereye ibishanga. Ubuhinzi birayi byareze ku buryo ku kigero gikwiriye. Amata yarabonetse ku kigero gikwiriye. Urabona yarabisezeraniye umuntu ari kiyamamaza avuga ati nimuhumure ntimuzongera gusonza. Ndakeka ko ibi bintu yabigezeho 100%. 100% byagezeho. Nyakubahwa perezida wa Repubulika yari yaremeye gutuza abaturage neza muri 2020 kazatuza abaturage neza. Ahatashwe umudugudu wa Norvege, hatawe umudugudu wo mu Kinigi, hatawe n'imidugudu myinshi zatashwe. Zo sinashabasha kuzivuga. Babana kino gishushanyo kiri hano, ni ikibuga cyo mu Bugesera kitari cyuzura neza ariko kigezwa kuri 65% kiri gukorwa. Urabona iki ni ikibuga cy'indege cya Bugesera.
twaragiye 2023 na gatatu yari yaremera abaturage ko azabatwara muri taransiporo. Urabizi 2023 muri twagize n'ibyago 2022 covid iratera, leta ikuzari zaraje, abaturage yabatwaye mu rugero rukwiriye, bamwe abashiramo na nkunganire, turagenda tukagera Musanze, abandi bakagera za Gisenyi, abandi za Rusizi, abandi za Nyagatare, abandi bakamanuka za Kirehe. Aho umuturage yagiye uko ashaka, ntigeze yinubira serivisi y'iki yo gutwara abantu n'ibintu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero yari yarakomeje hano yararangije kwesa imihigo, ariko turindiye kumutora. Twe tumwiteguye kuko yarageze ku ijana. Nta kindi kintu dukwiriye. Abona hano haje ifoto yiwe yo gutora, hano haza imidugudu, hano haza ariko twemera ibyo azatugezaho, hano haza ariko babwira ati ndahari. Iyi foto uri kubona, iyi foto ni ifoto ikomeye. Nawe yarababwiraga ariko ufata ingofero akabaga ati ibintu birarangiye, nta kibazo. 2024 akaba twinjiye 2024. Umunyamakuru rero urakoze. Iyi foto ye rero ureba nta gahebuzo, iyi ni ya foto yiwe. Urabona icayi, urabona imihanda. Uyu muhanda urabona, uyu muhanda ni wari Kicukiro, umwe unyura hejuru no hasi. Nge nawe ugezeho ndanatangara ndumirwa. Aba ni abaturage be barindiye kurahira no kumva ibye azatugezaho muri 2017 akiyamamaza. Iyi Rwanda yurayizi, iyo Rwanda yasinayivuga amabara yarayaranga. Murakoze umunyamakuru. Rero muri urwo rugendo, niyo mpamvu navuze ni Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntago azansiga, azaje hose tuzajyana. Kumwamamaza kwanjye twatangiranye mu karere ka Musanze. Karere ka Musanze twarahageze turamamaza. Mu bajeni twari turi kumwe, niho na rya jambo ryavuye ngo tuzabavuniza umuheto. Tuzabavuniza iki? Umuheto. Kubera ko tuzi byatugejejeho. Kubera yaraduhaye, twagomba kumwereka ko tumuri inyuma, tutamutereranye. Twarakomeje mu gitondo karekare cyaho, bucya twakereye mu karere ka Rubavu. Ka Rubavu nahageze 2020. Nicaye ndamwamamaza, numva mu bantu nabonaga, mbona abaturage baje ari benshi, nanjye numva yuko tuzamutora 100%. Ahubwo gara biriya bice 90 na biriya bice babonye, nje nibaza ko sinzi iyo byavuye buri nyari 100%. Twarakomeze mu gitondo tuzindukira Ngororero. Ngororero nahageze saa 1 zuzuye. Saa manyi hagera, yageze mu masaha 5 ashira nk'iminota 30 nazinga, byose nkibyibuka neza ko ni mu masaha ya saa 5 ashira mu minota 30 n'igice. Hageze naramwamamaje, nari mfite na nuza na tetire mu mutwe no kumbona ngurya ndakwereka ifoto uko nari imeze. Haraza ndamwamamaza, ndavuga nti umukandida wanje byanga byakunda azagira ate azatsinda ni ku gipfonsi. Twarirukanse namugiye imbere reka tugira ngo yaransize. Twese dukomeza he mu Ruhango. Mu Ruhango nahageze atari yahajya mpita ninjira, ndakomeza ndamwamamaza. Ndangije kumwamamaza nawe yarahageze, avuga imigwi n'imigambi azatugezaho. Ndavuga n'ibyo uri kuvuga kuvunika twabigezeho kera, ahubwo reka twubake dusigasire ibyo twagezeho mu budasa bw'Abanyarwanda ku mutima, ariko uzeremerewe kubivuga. Twarakataje tugaruka i Kigali, bwarakeye dukera hehe mu Miduha. Mu Miduha umunyamakuru wari uriho ari mari. Mu Miduha turakera. Mu Miduha nageze saa 2:20 ndi i Kigali, nta kibazo mfite, nasinziriye n'icumi ndinjira. Naho nari mfite agatentire kandi. Ninjiye ndahagera, aravuga ati muri aducira umugani w'igitekerezo waca wibuka. Atubwiye ati hari umugabo wari ufite abasirikare bayobowe n'iki n'intare, ariko abasirikare ari intama. Ubwo nuvango n'abasirikare nabo bari intama, n'umuyobozi yari intama, kuko boze ubu bari intama. Akatubwira ngo turi intare ziyobowe n'intare. Atubwira ati kubera ko turi intare tuyobowe n'iki n'intare. Nakubwiye muri byinzo byawe bitazatinda. Atubwira ati umugore n'umugabo bagomba kubana, umugore ni intare y'ingore n'umugabo ni intare. Avuga ati muzabane mu mahoro. Ati umugore n'umugabo batabana neza banayumba.
umugabo witwa Musa Fazil yarahagurutse Yego. aravuga ngo uyu niwe mukandida ukomeye kandi dukwiriye kwisunga. Musa Fazil uramuzi, ubamugize honorable. Avuga ati niwe tugomba kwisunga, niwe tuzatora ku gipfunsi. Ku gipfusi. Uwo munsi umuntu wamwamamaje uramuzi, ni utuma twishima. Minisitiri w'urubyiruko n'uwo bita Butera, ntanzi kuvuga amazina yose. Narakomeje nta nasinziriye, bwarakeye mu gitondo dufata inzira yerekeza Elisa avuga ureba abanyarwanda bagukurikiye ko bose baratoye ku gipfusi kandi baratsinze, vuga ubareba ubabwira nyine nk'umuntu wari uhari. Twarakomeje dukomeza Huye. Yego. Huye twarahageze, Huye tugezeyo nyakubahwa perezida wa repubulika yatubwiye uburyo muri 78 yahageze aba bari Panteri iri gukina na Mukungu. Bamubwiye bati abantu hano amakipe yatsinze bararwana, ariko muri iki gihe ntabwo tukirwana kubera umutekano yaduhaye kuri bose. Yego. Twarakomeje tugeze aho ngaho mu ncamake, twakomeje Nyamagabe uwo munsi. Nanjye Nyamagabe nakomereje. Nahise ngera no muri sale n'amafoto nayakwereka. Muri stade niho twamwamamarije bahita Nyagisenyi. Twarakomereje. Twarangije kumwamamaza kandi dukomeze ya Rusizi. Tugiye Rusizi, twageze Rusizi aho ndamwamamaza. Tuje muri stade yaho. Tuvuye Rusizi twakomeje Nyamasheke. Tuvuye Nyamasheke twaramanutse tuje Karongi. Twavuye Karongi tugaruka i Kigali. Tugeze i Kigali twaraharaye. Twakomeje hehe? Kirehe. Kirehe twarahageze, twasanze umugore uzi kwamamaza neza cyane. Cyane kabisa. Cyane.